Biyag ti tao. Simon, anak. Simon, agriing kan. Bumangon ka, nakong. Tamasapa ta ama panagpidot iti basura ita. Panagbabasura manen. Makaturturog pay nanang. Ituloy mo ti maturog no agawid ta, anak ko. Wan, ala, bumangon kan. Uwan, nanang. Ala, darasam anak ko. Amangan no maunaan data dagiti padat ang agbasbasura. Mapantamanin jay batog ti balay, nanang. Jay dakkel a balay. Baka ado ti maala tayo jay. Wan, anak ko. Ha? Nagado ti karton kan plastik iti batog ti dakkel a balay. Ay, alaan ta dagitan anak ko. Yes, adamanan mapindot ta a basura, nanang. Wan nga rod anak ko. Nagdakkel mo't dato yun a balay. Kastoy ko matibalay tayo niya, nanang. Ay, katwan na anak ko. Makabalay kanto iti kasta. No tari maanem ta ag-eskwela, anak ko. Basta'y kararag tayo anasalon at tayo akanayon. Tapno napiksa tayo latang trabaho, wen? Wan, nanang. Kanayon mo't ti panagkararag ko. Ha? Naglukat ti gate ti balay, nanang. Di yung manan ni warwara na kita basura. Sinalit kayo at tao. Ha? Inyor ornos ko na kita. Kalpasan na, gulwin nyo laan. Wan, sir. Isublimi mo't laang ti sigod nga ornos na. Pumanaw kayo man. Saan na dito iti pagkalkalan nyo iti basura? Ija iti kay pagkalkalan. Wan, sir. Ay, ala. Kan, anak ko. Sayang, nanang. Adupay ko mati maala ta ijay. Nagungat-mutan di akin balay. Sana bali, anak ko. Tasapsapaan tanto no maminsan. Tapno saan data amadlaw. Ay, naladaw ta ngamin itay. Iso nakita na ta. Mun garud naguyong niya, nanang. Ala, bye-bye amon, anak ko. Di mon panunutan da ijay. Naira nala siguro ama diti aldaw na. Iso naunget. Simon, sikaman pa'y latagluto anak ko. Tani, maulawak. Maditirik nak kong. Diyak ka ba ulan ti bumangon? Nakaluto ako na, nanang. Ha? Kasta aya anak ko. Agyaman ak na rodoan. Amok gaming nga nabannog kan, nanang. So nga syakti nagluto. Kat, dagiti adim ngay. Nariing dan. Wan, nanang. Pinakan ko pa'y idan Agyaman ak anak ko. Naimbaglakit tin tadda ka akatulungak. Agsakit ka kadi, nanang. Saan? Maulawak laang anak ko. Medyo nasakit laang tibagbagik. Mangan ka kadi, nanang. Aggauak. Madamdaman anak ko. Kayat ko pa'y ti maturog. Ay, kantaan nakman kit din akong. Tapno maimas ko ti maturog. O sige, nanang. Nyati kayat mo nga kantaak. Komporme na anak ko. Basta tay amom akanta. Adumot dagiti kan kantaam. Amok mat analaing kang agkanta kat anak ko. Mun atay malaakan ka, nanang. Saan ka nalaing agkanta? Amok labasit. Day di tatang mo ate malaam. Duwa kayo, nanang. O sige, garod. Aprusak ti ulo yo. Sa akto agkanta. Tapno mayat ti turog yo, nanang. O sige, anak ko. Nanang agyamanakan ka. Ayat na buslon, anarik na. Numabisinak pakanan na.
anak, no agsangitak ay aywan na. Wow, ando tinaibal lang a plastic dito ruwarte pa kanan ah. Ala, akda gito yan, ikargak dito sako. Ay. Agkanta akman, habang agpidpido takti basura. Kuna ni nanang, agsingsingpet ka. Uma dayuat, inakon sumina. Dinak to sa pulen, no dinak makita. Di kan tulong daan, no awalak tadan na. Ha? Ni Auntie Mikaela. Auntie! Simon! Nangag ko ti boses mo nga agkan-kanta. Iso nakita ka. Auntie? Nabayagan asap-sapulan kayo. Pimano kayo matgaya man itisigod anag naadan nyo. Wan auntie, tapi napanaw na kamin ijay. Nagipatakder kami ti kalapaw ijay igid ti kalsada. Kat, kumusta kayon? Agsakit garod ni nanang ko, auntie. Ala, umay ka. Mapantay di balayo. Nakpay ko mailakod nato'y napidot ko a basura, auntie. Saanan? Ibatim daytan. Saan na bale? Taikan ka iti kwartam. Nooman nugot ka in San Mary. Ikuyog ko ni Simon ijay lugar mi, tatulungak. Da kami iti asawak timang paadal kan ko na. Kukwa, insan Mikaela. Amok, amarigatan ka amang tad iti masapsapol dagiti anak mo. Iso atulungan ka. Kwa, kasladyak ka ba ilan amaya dayo ti anak ko kanya kasinsin? Kasano nga rod ang makaadal, no di mo palubusan ang pumanaw. Insan, Ay na, oray saan kan nga agtrabaho, tapno mabantayam dagiti anak mo. Tamang tedak to iti kwartayo iti binulan, tapno adda busbusan nyo. Panunutom ana imbag ti imbagak in San Mary. Tapara metlaang iti napintas ang masakbayan ti anak mo daytoy. Ket no makaadal ni Simon, isuntumet kan timang tulong kadagiti kakabsat na. Pagadalin man to ida. no kasta, kayat mo ti sumurot kini Antim a Mikaela, Simon? Wan ananang, tanuan tayon agpidot ti basura. Kanta no makaeskwela akano. Anak ko, kailiw da kanto lakit dinopanawan da kamin. Uray siyak mailiwak to kada kayo nanang. No saan ko la siguro akabagyan ni Antim. Diyak ko makayat na sumurot ka kankwa na anak ko. Ngam nagkarimot adi nakabaybayan. Wan nanang, kunanamat nga umay kami nga kanayon itoy. Pasyaranda kayo kano a kanayon. Kastamot lang timbaga na kanyak anak ko. Isong agsingsingpot ka ichay, wan. Wan nanang. Daytoy akan tati praktisam, Simon, wan? Wan auntie. Masapul ang mapraktis mo iti husto dayta. Tapno mangabak ka iti contest apang isalipakan ka. Wan auntie. Kinumpos ko dayta akanta. Iloko. Masapul ka no nga original ti lyrics ti kantaom. Naglaing kamatan nga mga ramid ti kanta auntie. Kapilitan tapno adda kantaom. Sige, agpractice ka, Nuan. Madamdamakan amangan. Agpractice ka pa'y nga umuna. Gatita, intay mat imatangan ti sumaruno a contestant. Awan sa bali no saan ani. Simon Ramon, palakpakan tayo!
Awan sa bali, no saan ani? Simon Ramon! Simon! Kunak tupay kat asikat yung mga abak. Auntie, nangabakak. Wan kaanakan. Yahoo! Nangabak ti kaanakak! Ay na, umay ka man kaanakan. Ala, nagiruti pa nagarakop mo kanyak, auntie. Ala, Ay na, maragsakan lang amin para kanika kaanakan. Naglain ka! agyamanak, auntie. Kumusta nga tante anak ko? Di damot lao may pumasyaran. Manipod ing kuyog ti kasinsin ko. Di damot tan nagsubsubli Apolos. Apay nga tan. Oh, madanagan nakpekit din. Awan mo't ngamin cellphone ko apang kontakak ko makadakwada. Tinasayaat. Agurno nga kiti pagplete mi nga agiina. Tapasyaran minto man ti anak ko iti puder ti kasinsin ko. Insan Mary! Ha? Ay, insan! Ay na, agyaman naktada kayo. Ni, agmay-maysakan sa insan. Wan kasinsin. Tabisin ni Simon nga agprak-praktis. Itre-train ko nga min nga agkanta. Kanayon ko nga isuro. Ah, kasta ka di? Imaya, tapno di ka agdandanag. Okay lang ni Simon. Awan ti rumbang apagdanagam kan kuana. Napintas ti kasasaad na. Nasayaat nga rod ano kasta, insan Mikaela. Aywan, atoy Aha. Allowance yung nga agina. Ha? Ay, agyaman na kasinsin. Pasensya, ta 500 pailat maitad ko. Tani, private school nga min, tinangisara ka kini Simon. Ay, uwen. Agyaman na kit di ata da ka mang tultulong ka ni Simon. Awan anyaman na. Basta, no di ka makaumay iti mabayag, busy kami, wan? Di ka agdandanag. Uwen insan. Tanoan danton kwartak, da kamin ti umay ijay lugaryo kasinsin. Ha? Ay sus, magastusan ka iti plete, insan. Kan mabannog kayong agbiyahe. Da kaming tulatan ti umay pumasyar ditoy. Sige nga rod, insan. Makaturturog ako, auntie. Labanam tatublip mo. Agkanta ka pa'y numadamdaman. At dapay doa kantaam. Nabannog ako nga agkan-kanta. Agawit tayo kuman. Saan man anatangken ti ulom, Simon? Inayadan datan dito'y fiestaan. Masapul alupasam amin dagiti kantam. Auntie, kaano tayo nga agawid ijay balay mi? Awan pa'y oras. Busy ta unay, Simon. Auntie, Sana bale. Da nakasarita ko ni nanang mo. Imbagak abisi ka. Napanak idi na minsan ijebalayo. ha? Imayak ko auntie. Saanin ang masapol? Mala, aginanakan. Tainton bigat, at damanin pagkantaam. Sa dino manen ngay. Ijay lugar ti gayam ko. Lalaingam ti agkanta. Tapno makaurnong ta iti kwarta. Auntie, Di ka madanagan. Taiduldulin ko dagiti ibaybayad dakan ka. Nakapang ko. aywen auntie, saan nakadiagi eskwela? Baybay amman payla ta eskwela. Agurnong tapay iti kwarta. Tapno adda pagadal mo. Ha? Ken unaan tantupay nga ipatarimaan to'y balay. Awan pa'y ngamin tiles na. Numaalak titangdan mo nga agkanta inton bigat. Igatang tapay la iti tiles. Auntie, Ala, aginanakan. Tainakmat maturugan. mailiwakon kandananang kan kakabsat ko. Ngumhan nga kayat ni auntie nga agawid kami. Kanayon kami arumwar iti rabi eh. Mapuypuyatan kami mapanagkan kanta.
Nagadutit itad da akwarta kan ni auntie. Nga mapay nga tangahan ik-ikan. Agungat pa'y no agpagatangak iti kanak. Nagsingput mat ididamo. Ngam apay nga tangain muyong. Maululawak Apay nga tan. Di akmantina silaw pagdangan. Di mat ama isut pagsanggiran. Agtinulong da. Bak nang tinangawis kada kami dito'y akasaran. Dakkel ti bayad na iti panagkanta ti kaanak ka. Ado ti maayatan iti panagkankanta ni Simon. Ha? Adda nag-text. Ha? Adda manin ayabmin. Ay ayaban da manin ti kaanak kakamapan agkanta iti lugar to'y gayam ko. Replyak adagos. Bayan na. Agsasaruno ti awis ti kaanakak. Ha? Ay, Simon, natumba mo dun iti stage. Anyat napasamak iti kaanakak. Simon, kumustan ti Riknam? Nakapsutak anti maulawak. Ninanang kungay. Agturungan dito ospital. Danda ni siguron sumangpad day jay. Inawagak ti kaaruba yu itay. Imbilin ko ti yu umay ni nanang mo. Kailiw ko ninanang ko. Wen, di ka madanagan. Sumangpatan no madamdama. Agpaimbag kawan, tapno makakantakan tumanan. Insan! Kumusta ka, anak ko? Nanang! Simon, anak ko, kumusta ka? Iyamid dakon. Jak kayatan ditoy. Apay, anyang amin tinapasamakan ka, anak ko. Natumbak idyakan kantak ijay kasaran. Naulawak. Anya? Rinabiigamin nga agkantaak. Agkan kanta ti aramidok nanang. Sa anak aagis eskwela. Anya? Simon, anyat kayat mo akanan kan inuman, tagumatangak. Jak pa'y mangan, auntie. Maturo ka nga rudan, tapno makainan ka. Di ka sumanaong. Insan, di mo pa'y kasarsarita ni Simon ha, tamabanog nga agsao. Apay alapdam ti anak ko nga agsaw, insan. Adda ka di mo kayat nga ibaga na kanyak. Ha? Sana kasta, insan. Mabalin ka di, insan. Rumwar ka biit dito ita kasaritak ti anak ko. Sige. Simon, rumwarak biit wan. Agpaimbag ka tagumatang ka iti cellphone mo, wan. O sige nga rod, insan. Ala, ituloy mo ti bagbagam itay, anak ko. Kasano nga rod ang makalpas iti panagadal ni Simon no yawid mon, insan? Lading itak, insan. Ngamdya kun maitalak ti anak ko kan ka. Kunam apagadalam, ngam pinagkwarta am lagayam. Agsakit pa yan gapuiter aramidam, insan. Ha? Sana nasayaat kan kuan na ti kanayo na panagpuyat na. Rinabii ama puyat. Nga uray dinan kabalan, pilitom latang agkanta, tapno makakwarta ka lang. Para matkan kuha na aramida ka. Jakpat yan day ta, insan. Sana para iti anak ko ti pampanunutam. Nudikat para iti bukod mo abagi. Ha? Isa lading itak, insan. Ngamyawid kun ta anak ko. Nanang, naimbaga kon. Ni,
Apay asinurot nak dito'y anak ko. Naimbagak garudan, nanang. Nala, agtugaw kayo nga rod iti adin dito'y igid. Ta siya kung tagkalkal iti basura. Wen? Wen, nanang. Ala, di kaagsangit ading. Ada ni nanang ijay, oh. Di kan agsangit. Wen? Siguro makaturturog ka niya. O sige, kantaan ka tanong makaturog kan. Tulog na, ading. Tulog na. Tulog na. Simon, Ha? Ni Auntie Mikaela? Hala, baka umaynak manan alaan. Nanang! Nanang! Ada ni Auntie Mikaela! Ha? Ayan na. insan, agawid tayon ija balayo. Taadda umay ko itulon. Insan, pangasin, di na kami kumanriribukan. Nadaman ng plano mamang ikuyog iti anak ko. Pangasim, di mo naramidan dayta. Saan akas tati planok, insan? Kayat ko asulnitan tinagkurangak kada kayo. Mababainak, insan. Isoan ang iyagak iti abastuyo. Pakawanandak ko insan. Saanin nga agpaot tibiyag ko. Iso akayat ko asulnitan tinagbasulak kada kayo. Ni, anyat kayat mo asawan, insan. Kagapgapok iti doktor, insan. Kumpirmado. Anda kanser ko. Amangan no saanan nga agpakot ti panagbiyak ko. Anya. Simon, anak, agrubot tayo. Ha? Papanan tayo, nanang? Intay lamayan ti bangkay ni Auntie Mikaela. Ha? Natayan ni Auntie? Uwan, anak ko. Iso nga agrubot kanwan. Tarubuatak matan dagiti adim. Agkanta ka kano. Ado ti mangibagbaga nga agkanta ka kano dito'y lamayan. Duwataan, nanang. Takasinsin mo mat ni Auntie Mikaela. Di kanta amat. Sige nga rod, anak ko. Duwata nga agkanta. Ni nanang agsing-singpet ka. Madayuan hinakon sumina. Sika ti ina ni Simon. Uwan, madam. Nangag ko ti panagkanta ti anak mo, idi madamatilamay ti kasinsin mo. Magustuhak ti boses na. Adda production ko. Katno kayat mo, alaag ti anak mo. Alaag ti anak mo. Taikak iti kontrata na nga agpaay iti production ko. Ubing pa iti anak ko, ma'am. Di ka madanakan. Saan na ka na yun ti panagkanta na? Maminsan la iti makalawas. Kat ikari, asyak ti mang paadal iti anak mo. Kat itad ko amin amasapsapol na. Diyak kayata na maisina ti anak ko kanyak, madam. Di ka madanakan. Agtalinaad iti poder mo ti anak mo. Sukunag lang, nukas diya ka sa pulak ti talent na. Kat nukayat mo, kuyugam tunggal sukunag. O anya, mayat ka, misis? Sige. Kasaritak ti anak ko. Mary, Simon, nakaumayak ta the good news ko kada kayo.
Congratulations, Mary. Nag-viral ti anak mo iti social media. Atoy, kita Diyos ko, ti anak ko. Buy-buyahan ng tado at tao. Uhan, Mary. Intero asang alubungan ti mang buy-buyakan ko, ana. Simon, anak ko. Naglaing ka. Nanang, Kansaan lada ita? Gaputa ado dagiti naparagsak ti anak mo iti social media. Ado met dagiti nang tad iti tulong para kada kayo. Mabit lang, ha? Atoy. ha? Nagado a kwarta. Diyos ko. Uhan, mabalin yun tagipatakder iti balayo. Tadakkel agatad da ito'y intad da tulong kada kayo. Iso amang kita kayon iti lote ang mabalin nyo apagpatakderan iti balayo. Agyaman ak, madam. Diyos ko. Agyaman kami. Naayat ka unay kada kami nga anak mo. Amom dagiti kasapulan mi apo. Kundi nanggag mo dagiti kararag mi. Agyaman kami. Diyos ko. Biyag. Di tao. Ay na, aguyak ka man. Lakay. Unay mga minin da ito nga luya kaya. Kasano ayakit uray na lamag. At di kamot nga minag-sweater. Agimbag to malada ito bakit. Ay na, denggam nga dagiti ibagbagakken ka ah. Lakay ken baketan. Isu anas ken nasalwadan tati salun atta. Ala, mabitlaan tay nakagangar iti laya. Tagsalabat ka man lakay. Alaman nga ron bakit. Hello, Nanang. Aping ngay mawag kayo. Disturbo kayo iti trabaho. Ado ti trabaho dito office. Iso adi kay man mang disturbo. Kasano mo nga men, anak ko. Mailiw kami kada kayon. Mabalin ka diya sumarungkar kayo mo diti probinsya. Anya? Kasta nga ti bilin ni Tatang Mau. Kun ada kumapay ibagak. Mabalin ka de nga kinlawak iti kwartam. Haguyak ngamin ni Tatang Mau. Kun inak ko maipakita iti doktor. Awan gamin maitid ti kapsat mo. Ay! Kunakon kat. Aday tatalaga ti gagarayo. Iso ngay mawag kayo. Nala! Bayan nyo tamang ipawita kiti kwarta. Ay na, agyaman na kanak ko ha. Kwarta latan ti pagkitkitaan nyo kada tao. Ipakita ngamin iti doktor ni Tatang mo, anak ko. Wanan! Mangipawita kiti kwarta yung bigat. Sige, i-off ko ti cellphone ko tani adupit aramida. Bye! Ay, makapasuron. Kwarta man ang tikid dawan da. Nang ipawita kiti 2,000 kadananang kuraon. Ay ket nasayat Pawitan matida. Takasapulan damat. Day talatan nagdawdawat iti kwarta ti amuda. Bakit? Kanlakayan dagiti dadakkel mulisa. Iso panunutom ko mamatida. Siyakla ka na yunan. Jikapsat ko ngay. Di na pa'y maikan matida iti kwarta. Ala, bayaman. Ken mangi-file kay ti leave mo. Ta sumarungkar tayo kadakwada. Sana bale, tadamat ko tse tayo. Mapan tayo iti rabi iti biyernes. Ay, isupay apagbanugan day ta. Nagado ti aramida kiti opisina. Anya? Kan may saan mat nga isudat tinang paadal kanya. Nakaadalak babaan ti bukod ko abanog. Nakasano ngamin. Day talag sugsugal tararamidan idi ni Tatang. Amin na kwarta na ipan na iti sugal. Bakit? No mangabak, awampay gatangan na abagas wano sidaan. No di kat ipainom na kadagiti pada na abartek. Ala, husto daytan. Nabayag daytan. Katpatya ka nagbabawyanan ni Tatang mo. Agbabawi itan at talakayon. Kasapulan na nagiti anak na. Tagkapsutan.
Ngam na iti, awan pa'y bibiyang na kada kami. Mangan kami man wano saan, awan bibiyang na. Ay, lipata mo tiguram iti amam. Saan na saya at nga gimulmula ka iti sakit tinakam, bakit? Nanang, anto'y tinatang. Kukuha yung timay sa repet. Ay nagyaman na Ben, anak ko. Kumusta ni tatang? Sagay sa langan ti uyak na. Nagagagas mo. Pasensya kayo nanang tawan mo't namin makukwartak. Nadaman kwartak. Umdas lang ay igatang may itibagas kan si daan. Ay kuwan nangruna ta dumag nga rudan na kyaw. Mas importante da. Kat da kami kanita atang mau awan parikot. Nagmula-mula kami itinatang. Imbag lang ay ilako may. Ay, unga nanang. Anyate ko na ni Manang Lisa. Agbakasyon da ka di dito eh? Diyan mo anak ko. Tado ka no trabaho na. Mayat kumaano sa marong karda. Tap nagkikita tayo mat. Ay, sapay kumaata sumarong karda anak ko. Kaano na di naudi ang nagbakasyonan da dito eh? 5 samot tinatawan tinapalabas. Uwan nga Rod, iso akailiw kung di kabsat mo. Bakit? Ingkad din kung nagbakasyon tayo di lugar yo. Sarongkaran ta dagiti naganak mo. Kaya't inton sumaro no, sarongkaran tayo mat dagiti naganak ko. Adulamin, manaktakla dagita. Di ka man nagkasta-kasta bakit? No kaya't yu ti sumarungkar ka dagiti dadakkel yo ingkay latta. Sana ka sumurot. Apay ka di akasta ka. Sarungkaran ta dagiti dadakkel ko. Tapno niya, tapno ikanta ida iti kwarta. Gastos la dayta. Basta sarongkaran tayo ida. Ay sanan! Awan ka di talaga ti panangipatag mo ka dagiti dadakkel mo. Apay, impatagda kaya dagiti naganak ko. Ang bakit? Ammo matibiyag ko idisan aya. Rigat ko amin na rigat, lakay. Ayat ko lang ti makadal. Dinto ta ni tatang. Takawon na pa'y ti matgudak. Ngaimbis nga ramata kiti panagadal ko. Isungay ta, tunggalagkit daw da iti kwarta talaga makapungtutak. Nay, dahi talang ti ginatang mo nga isang put tayo kadananang mo. Katuwa na. Jaylaw man ay akanan tayo aging malpas ti bakasyon tayo. Ay, nagimot kamutin. Gumatang kamot iti abasto dananang mo Itan niya aga po. Antay nga ro dan. Ingka kita na kita anak mo. No nakasagana dan, tayo tayo. Naimbag man ta nagbakasyon kayo. Wen, bayaw. Agpasyat ka mga rudan. Uy na. O sige, agpagatang ka iti arak. Ne, anya dinangag ko. Anya ti pagatang mo, Raul. Arak, bakit? May salang man. Kakaisuna nga ita kami lang agkita ka ni Bayaw, Ben. Ay, san? Hoy, Ben. Numakay ninom kay Tarak. Ingka gumatang no dakwartam. Eh, bakit? Mas dawa ka. Hape nga nga da ka ditoy. Ha? Tapnan niya, agikil ka. Agbayin ka mamad. Ay, saan kumamat akasta, Ay, bakit? adula amin nga mom, Raul. Kat si kamot, Ben. Agawid kan. Ha? Pinagbigyak lang ni Raul nga agbakasyon kami ditoy, nanang. Tatang. Angam no siya. Ay, awan ka po na nga umayak pa lang ditoy. Anak, di kagsaw iti kasta. Tas ibibiyag kami ipahimot ka ni nanang mo. Apay, Lisa. Nasakit ka di tinakam mo ta pinilit na ka ti asawam nga agbakasyon ditoy. Wan, nanang. Ngamin, gastos laan. Amo, anak. Kasta ti panagsasaom ka na kami. Gaputawan pulos ti na itulong mikan ka. Hindi agad adal ka pa ilaang. Himbag man tamuyo. Sa itatag sakit kayo. Syaklat tatawagan yung agkid daw iti igatang yu ti agas yaw. Ha? Ay naahawan mo't nga ron sa balya pangibagaan may anak ko. Adama ni Ben. Ado ti anak niya adim, Lisa. Kan awan nga min masnop apang gadandang agasawa. Kat, basol ko pa'y? No kumata nagpursigyan nagadalakas kanyak. Di ada kumama na sa yata panggadan na. Ngaman niya nga ron.
kat inuna na mo ti babae. Diyan niya ngay, sikog mat asikog ti asawa na. Ay, tapna mo yo. Saan kayo kumakat a responsibilidad? Agasan day ta. Umdas la kada kayo ti panangyanak yu kada kami. Hangam, di yu inaramit ti responsibilidad yu, kas naganak mi. Agasan, elementarya ak pay lady. Ngam, mangmanggad akon. Kalpasan na, alaan nyo pa'y ti matgadak. Tay gatang nyo iti bagas, wano asukar. Wan, anak ko. Amo mi dayta kaninanang hiyaw. Amo mi mat dayta tiga puna akas lalinipat na kami na naganak mo. Imbaga tamo yo. Nakaadalak. Ngawan na itulong yo. Mala anak ko. Saan kami na dumawat iti kwartakan ka? Yawid John, nagita sa bati ng bak, Raul Barok. Imbag lang ay palumyaw. Dipeg kan lakatan nagita sa ba. Uwan tatang. Agyaman na ka. Kaya nagkali kami kanina nang yo iti kamutay. Tapno ang dayawid yaw. Ramanan nyo mo iti kamutay. Sana pasig at tinapay iti kankanan yaw. Uwan tatang. Agyaman na. Nanang, nagawid gaya man daman ng Lisa? Wan, anak ko. Nagsakit ti pa nagsasaw na. Kaputan nakaadal. Wan nga rod, nga may na. Saan mo nasakitan day ta? Kamsat mulat ta ni Lisa. Gapo ka dita nakaadalain, nanang. Awan mo ti dakas ngay naramit ko kun na. Tapno kas di ti ibaga na kanya. Pinabainan na iti sango ti asawa na. Nupay kasta, anak. Saan ko mga agsakit tinakam mo kankwa na? Kamsat mulat ta day chay. No nasakit man tinakam na kada kayo kanitatang. Saan na kumamot nga iraman Imbaglangan ta nakapagtapulak iti day di agundaway. Kat pimanawaklangan. Tano saan? Pinagsasawak mo't kuma. Nasaya at matalimiklik ka, anak ko. Iti kasta, saan naman ayunan ti parikot. Inlutom gaya man dagiti kamo, di ba? Wana, kanan tayo Sayang mat may padawat kulaan. Amon bakit? Uray ng sakit ti panagsasaom kada tatang kananang mo. Ang naragsak dalata ng tad iti sabakan kamuti. Ni, anyaman ti kayat mo nga ibagan? Sana nasakit tinakamdakan ka, tanak da ka. Kamuti kan sa balaan. Di uray di danang tad. Kabalak mo ti gumatang iti kasta. Sana kasta ti kahit ko asawan. No di kat, uray maditi panagsasaom kadakwada, naragsak dalata. Ngamin, anak da ka. Sige, lamutan nyo amin dagita kamuti. Jak pagtatakkunan dagita. Anya? Apay ka di anagrigat ka ang makaawat, Lisa. Gapo ka di tadi adal kan? Awan serbi na anakadal ka no nagalas ti ugalim. Anyat kaya tasawon day tabagpak, Raul. Sarong karakter kiti dadakkel ko. Imawag ni nanang kat masakit ka no ni tatang. Siyaklatan ti agawid. Ni, saan da kami nga isurot ka dagiti anak ta? Saanan? Ngamin, amangan no pagsasawa mo't dagiti dadakkel ko. Akas iti panagsasaom ka dagiti mismo a dadakkel mo. Anya, Sana perpekto dagiti dadakkel ko. Takaskan ka. Siyak lang tinagpaadal iti bagik. Gaputawan na itulong kanyak dagiti dadakkel ko. Takaskan ka. Manginom ni tatang ko. Kat ti inami lang tinangisaksakat kada kami. Hanggang sana kakaskan ka nga aging gaita. Kat nasakit pa lang tinakam na kadagiti naganak na. Raul. Diyak kaya ti ugalim, Lisa. Managimula ka iti sakit tinakam. Tang, awatan nyo dati pansit nga ipadigok kada kayo. Kasangay nga min tay buridak ko. Hanggang pansit la tilinuto mi ni bakit. Taday talang ti kabalan mi. Idiso ko na dito lang misahan to, panglaan nyo. Wan, anak ko. Katagyaman kami. Ben, anak. Saan ka di nasakit tinakam mo kada kami kanitatang iyo?
Saan, nanang? Siya klahunay, anak. Ngamin, saan kayo pinagadal ni manang mo? Anya nga nga tatang. Kahit sugador kayo mo't ide. Uwin nga raod. Naladawan ti amin, hindi makaamirisak. Saan na balin tatang? No sinayat ko kumatibiyag ko. Kahit nagadalak, akas ka ni Manang Lisa. Mayat ko matibiyag ko ita. Angam, anya nga rod. Kahit nangasawa ka dagos tatang. Bakawan anak ka. Saan na aday tati panunutan nyo tatang? Kan may isa. Saan kaya kagura? Tapara kanyak. Amin tayo katagkam mali. Saan tayo perfecto tatang? At ni manang mo, jak mabapalaw. Nuaging gay takot kagura na kami. Ang saan tan nga ikan kanunay taagura ti inauna nga anak talakay. Tinapatag, nasaya at tibiyag da asa nga pamilya. Kung bakit, naragsakak para ka ni Lisa. Bakit, inaktibay nagitimula ta sa ba? Taimbag lang nga ilako ta no malom. Hey, agmulak lat ta iti sabak, kanda dumapay. Ay, sana bali tayo jay igid lat dalan mait. Ken no da maapit, para manantamay dagiti akin daga. Ala, ingka nga rudan, kataganad ka ah. Ewan bakit? Kadsiak mo't inak sa rungkaran dagiti mulak akamote kan pambarak mo't tagugot. Tapno da si daan ta. Isaw-saw taman iti kamatis nga dabugong na. Ewan, naimas da ita. Ala, agan anad ka iti ipapan mo iti umam. Kita ti dalan mo ah. Onay kan, kasla akmat laubingan. Kat uray si ka agat nat kamat. Kita tamangan kit dimot no day tatumang mo ti matagbat mo. Imbis ajay saba. Ay, ewan, unay ka na ya. Expert da ito asawam, kunamsa. Tatang! Nilulo! Ha? Apay anak? Apay ni Lolo? Nakita kay di kasabaan! Nakaidda! Ha? Kasla na tayen! Anya? Ay nalakay, apay ngay. Adya nga minti nararamid mo. Sigun ko ni Tata Cardo. Kinagat ka no ti ulag. Sigun iti nakita na sinyalis iti bagi ni Tatang nanang. Adya matan. Nakasalsalon at ka. Ang mapay kaya kastoy matan tinagbanagam. Nanang. Benanakawanan ni Tatang yo. Sino nga iti kabinadang kon. Nasaysaya at numatayak kumamatan. Di kang sawti kasta nanang. Total bakit akmatan. Awan matlat serbig ang bibiyag. Kaputo na tayo damayo. Gusto nanang. Di kang sawti kasta. Uray awanan ni Tatang. Tanda kami may magkalagiti apuyo. Tanda kami tiagbali na kabinadang niya. Itanti maudi arabi iti pan nakalamay ni Tatang nanang. Santa ka di nga ipakaam mo ko ni Manang Lisa. Saanan, Ben? Tano ipakaamuta. Kunaan nantumanan akwarta laang di kasapulan ta. Uray pay, ipakaam mo talang tananan. Uri saanan. Saan man? Ala, syakti umawag ka ni Manang. Kat! Anya kumakanyak no natayan ni Tatang. Awan maramida ka. Tadyak magtangal tibiyag na. Sige, baka mo ka. Yung ipakaam mo kulatakin ka Manang. Kastapay ka ron. Bye. Dagiti buwis iti tibiyag ko. Kanayon daklarang rangan.
Itabo ng tibang kay ni tatang nanang. Ben, anak ko. Di kag sangitin nanang. Nagsakit ti barukong ko. Kasta talaga, tibiyag ti tao, nanang. Di tayo mo ti pagpatinggan, tibiyag tayo. Naduma-duma ti wagas, ti ipapatay tayo. Awan pilpilyan na. Ubing man unulakay. Tatibiyag ti tao. Ti Diyos lang ti makamo. Alaos to nanang. Di kay unay agliday. Kaamangan na makapadakas kada kayo. Agawa am tag drive, Raul. Relax ka lang, bakit? Makadanon tayo lata. Narigat ti agdardaras launay. Amang na madisgrasya tayo. Kaya't ko makadanon tayo adago si Jayan Dananang. Kas itinakunak, makadanon tayo lata. Pagkalmaan tirik na. Makatulong kan ka na ita. Tatang, pagkawanandak ko, ma. Apay nga sandak nga inuray, tapno nakita ko matibang kayo. Sagbay nga intabon da kayo. Manang, Ben, apay di mo yung magakanyak titabon ni tatang. Tanaka umayak kumadagos. saan ka ni nga kung ungot ka, edi mawagakan ka. Tay pakamuk api mo sa ini tatang. Nagalas ti ugalim. Managimula ka iti sakit tinagam. Ket mismo pa'y adag iti dadakkel mo. Gapo ka dito nagkurang da kadata. Ket kastanti isupapak mo kadakwada. Nakaadal ka lang baban iti bukod mo abanog. Ngam linipat mo nag iti dadakkel ta. Panagkunam ka di. Ket sana nagbabawyan ni tatang ti kinaresponsable ng ama. Pagkawanan ako matatang. Kapoy tinaalas nga ugalit ay pagpakita ka na kayo. Itapay tapin mo sa ini tatang. Sana namang ngagdagit ay bagbagamanang. Ket tinagalas nga ugalim. Aturam ko man. Iti kasta. Sana tumulan dagiti anak mo ka. Malaksid ang man nagimula ka iti sakit tinagan. Napanagkal ka pa'y manang. Gura tinagturay iti kaunggam. Awan sirbi na ako nam anak kaadal ka. Nukas tamat ti ugalim. Pagkawanan ako, ma. Ading ko. Nagbaligi ka man iti biyag, nga awan na itulong dagiti dadakkel mo kan ka, saan ko maaday tati pangguraam kadakwada. Laglagi pam, ano awanda, awan kamat iti daytoy abiyag. Bueno gagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao, musical scoring. Eli Palacio. Insurat ni Jackie Rose. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agyaman kami. Biyag di tao. Naimbag nga orasyo papagayam. Itagon daway sagutan da kayo iti sabali manan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag di tao. Ay! Talagamat na? Nabanita ni Lando Baknang na siya. Maraming datong. Iti dayto a kinapintas ko. Namnamaam ka di nga gusto akin ko na. Sayang, napaluspusam. Ay na, Sonya. Si kantag paaram kan kuana no kayat mo.
Ay, si kangarot ti kayat na. Apay kayat na ti baklush. Amom, kwarta lang ti kayat ko kunkwana. Numanugyom ni Lando, agbalbaliw ka kuman. Ni, tanya ko matibaliwak. Day ta kinatidog ti imam, ah? Anya? Amo mi asi ka tinagalala ka dagiti gamit mi napukaw. Cellphone kan agraman kwartami. Ket dagiti cellphone ang mga noy lakom. Iso nakagatang kay ti baro ang cellphone mo. Ay nason niya. Di ka man nagpabasol no di mo nakita. Ay, di ka glibak. Angam gapot ang kakaduan tayo, kan di mi kayat ti apa, binaybayan mi. Hoy, Gina. Di mo sayangan ti panagayat ni Lando ken ka. Sungbatak ni Lando, gapulang iti kwarta. No makaalak to ken kuan iti adu a kwarta. Panawak tumit laeng. Agyaman na, Gina. Ta sinong batang ti panagayat ko ken ka. Wan Lando, sinong batak ti panagayat mo? Ngamin, agayatak matkan ka. Agyaman na ka. Sikat na magpitik iti puso iti kastoy. Nakaragragsakan. No kasta, datan, Anya datan. agayan ayatan Ay kat una. Ta sinong batang nangarudan. Di agayan ayatan. nasaysaya atin tay nalawag. Ngamin, amok mata playboy ka. Sanitan. Ngamin talaga si kaitan kay ayatan. Kat si dadaan akong nagbaliw. Iso apumanaw kan dito beer house. Sumurot ka ng jibalay mi. Kat ijay kan ngagnaed. Saan ko mapay nga ita, Lando? Nakababain mo't nagyana kadagos ni Jibalayo. Idinto ta italaang asinumbatan ka. Sige. Kalpasan ti dua lawas. Yawit ka ng jibalay. Yamam mo ka na mamakan papa. Sige nga, Roden. Painuman na kaming kadagiti kakadwak duty beer house. Sana bale, adu mati kwartam. Sana pare kung teta. Ken rambakan tamatan. Ti panang sungbat mo kanya. Wow! Nagpintas gayam ti balayo, Lando. Nagdakkel. Gan talaga abalay ti baknang. Wena, tabak nang kami ngamin. Isa sa anak ko na mas daaw kanayon ka amang ilibre kada kami. Kasta talaga. Ngamita, di ka nagilibre kada kwada Imbes nga agpaay kada kwada ti kwartam, ipaay mo lang ang kanyak. Sige, no kasta ti ko nam, Gina. Lando, I love you. I love you, nga Gina. Umi ka. Ipasyar kay ti aglawlaw ti balay mi. O sige, kaya't kumata makita ti aglawlaw ti balayo. Wow! Ang dapay gayam hardin nyo. Nagpipinta sa sabong tinakamula dito Gaputan na asam ni mama nga agmulay ti sabong. Ila ko namutan kadag iti mayat nga gata. Ay na, nagmayatan? Sigurado nga ikan na ka ni mama iti masetas. Talaga? Nagsayatan no kasta. Ang Lando, sigurado ka kadi magustuhan dagiti dadakkel mo. Ngamin may saak lang nga waitress ija ayuyang nyo apag-iinuman. Awan parikot iti dayta. Karonan na, napintas ka. Iso ang magustuhan na kalakit din ni mama. Agyaman ak no kasta. Adulakit diti matakaw ko dito'y abalay. Ala, umikan. Uwanaw tan dito herdin. Intan ni kusina, na sigurado. Nangisaganan ni mama iti makan. Awan nga mintay katulong mi. Kasta gayam. Apay? Agtatakaw nga mintay na udya katulong mi. Day tati rason, asaan na kayat ni mama ti mangala iti katulong. Oh, I see. Intan ni kusina. Agmerienda tapay. Sige lang, iha. Di kag babain. Ag merienda kalata. Agyaman nak, madam. Mama, agyanan dito ni Gina. Kaayan ayat ko ni Gina. Iso akayat kong agyanan dito balay. Sige, baka mo kay iho. Nangin mo, Gina?
Agyan ka ni ti balay. Pakaidayawak launa Lando. No kasta, may saka a waitress? Wen, madam? Amom, Gina, saan nagpilpili iti paray danak ko. Basta tinapatag, nasaya at ti ugali ti kayan ayat na. Wano maasawa na, dahi tati kapatgan kanyak. Madam, ang ginawatan ta, basta lakit din nasaya at ti ugalim, Gina. Baknang gayam at talaga dalando. Nasaya at dahi ti agundaway. Alaag ti panagtalag da kanyak. Katakawak ida. Ti ama ni Lando. Naimbag nga oras yu, sir. Saan ka kadya madismaya? Ama ikalimakan na babae ngayon sangpot ni Lando dito balay mi. Saan, sir? Ay ayatat ngamin ni Lando. Amum ka di a playboy ni Lando. Amok, sir. Ngam mamati ak ngagbalbalyo ni Lando. Tasyak ti kaayan ayat na ita. Okay, sapay lang ko matakasta. Agyaman nak, sir, ha? Ta intulok yu ngag naidak dito'y balayo. Saan da ko na sermonan, papa? Bayan yun ngagnad dito ni Gina. Iso nga mintin nakarignak iti pundo nga ayan. Sigurado ka di dahil. Amin ano biyak, in break kon. Gaputa talaga ni Gina tinakariknak iti pundo nga ayan. Iso nga agbalbaliw akon, papa. Urno sa tibiyag ko. Okay, nasaya at mat. Naamiris ko matlang, anasaysayat no agbalbaliw akon. Tapara matlang iti pagsayata. Ikan kay ti alahas, Gina. Adoy. Ha? Wow! Quintas, madam? Wen, amin ang nagbalin na kaayan ayat ni Lando. Inikak iti alahas. Iso nga ikan kamat. Ha? Nanginalakit di dayto, madam. Wala, nangina ngam okay laan. No kasta, ay na, agyaman ako nay, madam. Sagot ko kan kadayta. Kat makambo kalatan o ilakom, wano, aramata. Lando, inikanak ni mamam iti kwentas. Napan ko inlako kat nanginagayam. Isong adak warta kita. Inlakom? Wan, tako namad ni mamam, adakanyak ni ilakok wano sarak. Isong nga inlakok latan. Namin, ang mga numapukaw ko kat sayang laang. Sikati makamo. Nagsaya at gayam ni mamam. Nasayad da talaga. Awan makunak kadakwada. Katita, nakasapol akon iti panggadak. Iso amang rugi akon nga trabaho. Ha? Anya trabaho? Inawat nak ni uncle ko iti kumpanya nga imatmatunan na. Kahit sika, dito'y kabalay Sikat mga sikaso kadag iti masapsapol ko. Wana, pagserbihan ka, Lando. Rimwar ni Madam Maria. Nakitak nga din kabil ng alahas iti drawer ti lamisaan iti salas. Gundaway ko da ito yan. Takawag dagiti mabalin ko at akawan. Kalpasan na, pumanaw akon. Nayunak dagiti imuna at tinakaw ko. Ha? Wow! At dapay kayang kwarta dito drawer. Nagswerte akon. Kita akman ti kwarta. Ha? Basi ka sagsangaribo? Kat nagado. Ala ka amin dito a kwarta. Agraman alahas. Mapanakon. Makamuditan. Total, saan ko mata talaga nga ayatan ni Lando? Kwarta lang ti kayat ko kankwana. Inakon, rumwara kon diti balayda.
Kat saan ako nagpakpakita kadakwada? Wan, iho. Tinakaw ni Gina ti kwarta iti drawer dito salas. Kastamot tantain kabil ko dito nga alahas. Sigurado kayo nga iso tinangala, mama? Imposible. Diyan mamate. At daitan ije police station. Impatiliw kon ka ni Rudy akasinsin mo. Ha? Mapantay ije police station, iho. Agkita ta ijay. Bye. Anya dahi ito ngayon naramid mo, Gina. Kwa, Lando. Anya, matan ka sinsin. Girlfriend ka, nga magtatakaw pa'y. Rudy, Nagdakal akan tinanti tinakaw na. Kaya natapay alahas ni Auntie Maria. Agasa may data. Ibabayin na kalang dati ang babae. Lando, pagkawanan ako, ma. Sana na maulit pa'y daychay. Sa bali ti atap ko kan ni Gina ididamo na pailaang ti simrak di ti balay iho. Ngamjak na imbagbagakan ka. Dadyak kaya at aguraan na. Tamang ano ko na umtumanan na makibibiyang akiti love life mo. anya ti atap mo ka ni Gina, mama. Asaan na mapagdalkan? Iti sa balya sarita, agtatakaw. Anya. Tinisting ko lang ni Gina no talaga mapagdalkan. Kat husto ti atap ko. Saan gaya mapagdalkan? Mama. Nang ikabila kiti kwarta, kanalahas iti drawer iti salas. Katamok nga dalang iti asidag ko ni Gina, tamok kapalpaliwan na. Nagpakadaa, kat kampay idi, napana kita yan ti amiga. Hangam di nalam mo nga daklagayam itirwar, ngagpalpaliw. Ah, Idi nakita ka rin waritigay. Kat nakita nga dabag ngawit na, sa agdardara sa pimanaw, masiguradok nga day naramid naman de. Inuwaga kadagos ni Rudy akasinsin mo. Isa din siya. Naduktala na talagang agtatakaw. Kan saan laday ta, malaksin iti alahas kan kwarta nga inala na iti drawer ti lamisaan. At dapay gayam daduma at tinakaw na. Ti dwasing singko. Nalabit as imrak iti silid mi kinipapam kat inala na dagijay. kasta gaya, mama. Inikaklang roda niti kwentas nga bukas jay pa lang ti naramid na. Sa nabalin, mama. Tay karkaro na itan ti basol na. Ay, inaramid ko daytoy. Takayat ko ang masigurado no saan ka nga taan nagbidot iti napilim a babae iho. Iso nga ita, sikat ti mangadag. No ituloy mo pa ilaang ti makiayan-ayat kan kwa na. Tano siyak, jak kayat, at agbalin ang manugang ko katagtatakaw. Ay, nakasaysaya at kami kan ni papamkan kwa na ngamkas jay ti inaramid na. Awan serbi day ja babae Lando. Jak kayat aparakan ka. Kat kayat ko nga ikan iti pagnakman na. Iso anas kan nga ikaro na, tinagbasulan na. Hello! Ito lang ay Maika. Gumabadi mo kadwa ni Gina. Ay naimbag pa ni Gina. Magbibiyag kita nakaslaren. Aday ta ni Gina iti pagbaludan. Kaputa tinakawan na ni mama. Ano? Ay, diyak mo ti aramida kita. Kaya't mo sawan impakat natin mading aramid na? Anyat kahit mo sawan. Ay na, talagang agtatakaw da dyan Gina, Lando. Da kami do may katakawan na. Kwarta, cellphone, kada dumapay. Anya? Dahil katipod no. Saan mi nga imbagbagakan ka Tadi mi kaya't agumura ni Gina kada kami. Amo mi ugali na. Amang ano, resbakan na kami. Napintas ngagpaiso ngam. Talaga di na may katiramid na adakas. Agtatakaw. Kan ibaga akong daytoy Total kat adamo ti ni Gina di pagbaludan. Anya na ita? Sinong batan nakalaan ni Gina? Gapo iti kwarta. Anya? Walan do Iso abi nagbaga nga oray tinakawan na kami idi. Baliwan na ko man ti ugali na. Angem saan mat adimngeg? O anya ngay? Karsel tinagtungpalan na.
Makita ang lando. Nakasarakan iti babae nga agtatakaw. Jak impagaro bakas jay kami Gina papa. Napintas kang paiso. Iso na in lava kan na. Hanggang madimad ganti aramid na. Iso nga ita. Pilya man na yung bag ti babae nga kalaysam, iho. Wen papa. Kastaw na asangit na ngagpakpakawan kanyak. Hangamnas kan lang agnakam. Tanusan ngagnakam ang mga nuulitan nan tumanan. Kat ita. Sapay kumatagnakam kan, iho. Saan na basta napintas katiyawid mulatan iti balay? Amom, Lando. Dagiti upata kayan ayat mo katawan makunak kadakwada. Tapulos adida nagtakaw diti balay. Nagagat da tumulong kanya kiti trabaho. Kat numaysa kumatintong palmo kadakwada. Di nasayaat kuma. Katangay ko naman nagbalbaliw kan. Nasayat, tapara matlay ti pagsayatan. Isonas kinaro dadak diranday ta, iho. Wen papa. Takderak ti pa nagbalbaliw ko. Rabiin. Kat nakaturugan nagitipada ka preso. Agbabawi akitan itinaramid ko pa nagtakaw. Kunak no malusot ako. Ngam karsel mat kayam tinagtinakak. Apay akastoy. Naladawan ti amin. Sakbayan na kami risan. Apay. Sayang ti panagayat ni Lando kanyak. Sayang at talaga. Agyaman naktay may kalando. Nakababain tinaramid ko. Pakawanan na ko ma. Ngam ikarik, sana na maulit. Nakasaritak dagiti kakadwa mi di house. Ket aday pudno na kanyak. Saan kaya mapudno ay ayatagnak. Iso tim pagati baklakan man. Kwarta lagam ti kayat mo kanya. Ha? Ni, sana po na day talando. Agul-ulbud ni Sonya. Saan lang ni Sonya tinakasaritak? Amin ta. May masati sa uda. Ngagtatakaw ka. Ha? Imayak gaputa kayat ko awaswasan kaya na yata. Lando. Naamiris ko saan kaya masikat imay kanya. Pudno na pintas ka. Dahil tati nakainlavakin ka. Ngam saan kaya nga umdas ti kinapintas. Ti importante kat ti ugali. Di nakadimay ka niti sa balyagundaway, Lando. Ikarok ti nagbasulak, kati karik nagbalbaliwag. Pagsayatan launay no agbalbaliw ka. Tapara mo't lakit ka dayta. Ingam no ti panagayat ko kan ka. Sorry. Gaputa nagbaliwan. Lando. Awanan ti mariknak a panagayat kan ka, Gina. Kat maudi da ito yan na panagkita ka. San? Kasya na kuma. Di na kimi-break. Awan sa balya makatulong kanya kita no disika. Lando. Pangasim kuma. Sakbay, amay karsel ka. Agpanunot ka pa'y anaimbag, sakbay ngay tuloy mo tidakas, apanggap mo. Laglagi pa makanayon, at tidakas nga ramid, dakas mat ti ibunga na. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan, di pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jackie Rose. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Biyag ti tao.
Naimbag nga orasyo papagayam. Itagon daway sagutan da kayo iti sabali manan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Pare Dino, makaruwartan di ti pagbaludan. Wen nga rod, pare. Talagaan ayat ti Diyos. Amok nga iso tinang tulong ka data. Tanagbabawian tan iti nagbasulan ta, pare. Wen nga agpaiso, katagyaman tayo ti Diyos. Kamo dyanan na. Nasungbatan ng tinabayagan nga karkararag ta, pare. Wen pare, katagyaman taunay iti Diyos. Mina bakit? Kailiw kayo na yan. Kaili da kamatan, Gino. Ay nangagyaman ak, makadanada ka nitang nanayon. Agsilibrar tayo. Agparti tayo ti baboy. Kas pagyaman tayo ti kinasaya ti Diyos kada tayo. Gino, Daytoyen ti sumbat ti kanayon nga ikarkararag ko. Kabayatan ti kada kiji pagbalutan. ay na, may kawa ka talaga. Sa bali kaitan. Talaga nagbalbaliw kan lakay. Banag apakaragsakak iti kastaunay. Wan bakit? Ni Apo Diyos ti na magbaliw kanyag. Ano ti nasursurok may papan iti sasaw ti Diyos. Bayat ti kada kiji pagbalutan. Lakay. Iso nga itatapinatgan ti Diyos ti kitaw ko. Subalitak na ita. Babaan iti panagserbik. Wano pa nang ikasabak iti sasaw na. Iswasi ka. Pag-asim. Tadi ka agliway nga kararang bakit. Wan, talaga akas tatar aramidag. Talaga naragsak ti agserbi ti Diyos, anya, pare Gino. Wan pare din na. Sa balya talaga tiragsa ka mariknam. No ti Diyos ti agtang iti kaungkam. Wen pare. Iso nga itultuloy ta kung matiagdayaw iti Apo. Wan pare. Inkarita na ita idi at tatapay di pagbaludan. Iso masapal atong palanta. Ay namare, kamaudyanan na. Makadanatan iti agnanayon dagiti asawa ta. Wan nga ron, mare. Kat amom. Ay na, nakaragrag saka. Nakarkaro pa'y kanyak Ngamen, nakarwaran ti asawa kiti pagbaludan. Kansaan laday tati pakaragsaka, Tina. Namimpinsanan ang nagbalbaliw ti asawa. Oray ni Dino nga asawa, mare. Ay nga, nakasingsingkutan. Kasla saan nga iso tay sigod at tiprong nga asawa. Ay na, daytuyin ti sungbat dagiti kararag tamare. Awen mare. Katsapay la kuma, tagtultulo yun, ti panagbalbaliw, dagiti asawa ta. Ginaw, pudno gayam ti dama nga nakarwar ka niya pagbaludan. Wan tataguryo. Kaya niya ngay, mabalin man na. Anya ti kayat mo asawan tata. Hehe, nakarwar ka di mabalin man ang tiagbasal. Saan ang tata? Nagbalbaliw ako. Imposible mo daytan. Hehe, nagtal na ka man. Sao-sao la dayta, baliw-baliw. Awan dayta. Saan man tata? Nalawlawagan ang tinakaulapan na panunot ko. Namuha kong tisasaw ti Diyos. Kaya na do tinadal ko. Iso nagbalbaliw akon. Mangas kasaba ka matay. Ay, madinsa. Maday. Sana may bagay kan ka. Silang adenggain. Nagpay dumaragsak ti mariknam. No adda kay ti Apo tata. Iso nagbalbaliw tayon. Tanda pa'y guntaway tayo nagbaliw. Tal na ka mamedita. Makaihisim Maday. Sumgarak ka na kitang ibagbagam. Pati ka di musika. Mangas kasaba ka mutain. Dinaw. Awan dakas na no ipunan nagtekisasaw ti Diyos, tataguryo. Talaga sa bali kayo na.
Sana nada kayo dagitay sigod nga amok adjino kandino ah. Pinarsuan na tayo ti Diyos. Tapno agaramit iti nasayahan. Para iti pakalidayawan na, tata. Mabalin yun sa timang misan. Kapuka dagiti bagbagayaw. Tata? Ay kagtulag kayo na ka ni Ginaw. Na mangipatakder kayo ti simbahan. Pasensya kayo na. Angam sana pag-aangawan ti maipapan iti dayta abanag, tata. Naimbagman tasan kaya nauram iti kastang ibagbagayaw. Kano ex-convict kayo. Agbaling kay ka mga kasaban. Imposible to ka. Agyaman na, tayo nawat nakman na nakas driver niyo, madam. Agyaman na kiti pa nagtalagyo. Wen, talgan ka. Tasigod mo't a driver na ka, day di asawa. Chin. Iso sige. Imanehom ti may sa jeep mi. Agyaman nak, ma'am. Kasapulak ka talaga ti trabaho. Agtala ka ken ka. Kat sapay la ko ba, tadi mo dadagilin day tapa nagtala ko. Uwan, ma'am. Ikarik. Ay, apay nga impayad ka mo ko ni Gino di may sa jeep mau. Kabagays, amom lang arudan ti sigod nga ugali da di ataw. Balbaliw mo't siguro, manong. Kabagis aya. Tamula day ta. Yung nagbaybayag, subliman ng ti sigod nga ramid na. Manong? Apay di ka na didigra. Ito naramatan naman ang tilugan mo nga takaw. Saan mo't siguro, manong? Itatanasa pa pa'y bawiyam tilugan. Di pa manihum iti sa balay. Basta sana na dya tao. Tas sigura daw. Maulit man ang tinarabid na iday. Ikantayo iti tsansa nagbalbaliw, manong. Simbang putmatan. Italang day ta kunak tumay. Agin sising pila ita. Ngim to nagbaybayag. Balik sa dati manain. Nay, papanam, dinaw. Biblia man ang tig-tig ka, ma'am. Intay makimisa, tata. Iday, buti tiyarak tig-ig-pilam. Ngimita Biblia matan. Una, tata. Kasta talaga. Kasta talaga, dagiti agin sising pait. Ha? Dagiti agin tatanaw. Ngam rinukar magayap tiyaramid da. Tata? Umay kakiditag siya ta. Sardeng kung dahit abisok, tata. Ay, umay kakidain. Daytoy. May salatagay. Sige, pagustuhan kayo, tata. Hanggang may salanga. Huwag ka day. Isa mau. Malaala-ala ito gaw mo. Agsango tamad. Ay, naapula kay. Tabartag ka. Nalalala, sumarkan. Kasi siya na, bakit ito napasubo? Ay, apo. Kanya nga iti kastang style mo. Nabartag ka. Nakaigpil ka iti Biblia. Diyak mga rod na pagkudkudan ni tatagor niyo. Sorry, bakit? Ari Dino, kita ay makaliplipat ka sa amin din. Awan pare. Diyak kaya ti mauyaw-yaw. Anya, Nagpapati pagkit-kitaan lagi ti tattao kanya. Dahil tayo nasingputa. May mayat ka nagbalin ka. Dakis ta gumato ti panagkita dagkan ka. Dino, di ka kumapalilaw iti awis ti lubong. Nagbalbaliw ka nga rudan. Apasubliang pa lang ti sigo de vision. Awan. Buring ti biyag no nasingput ka pare. Pangasin, Dino. Bigli kang tinagas. Nalawlawagan kansan ka di. Wala yung buring nga ron. Yung kagurak ti mauyaw. Maditagin sa singput ta. Bakla ti panagkita na kin ka. Jack mo tagata nga awagan na kita. Bakla.
Magiplang ka bagis Agandad ka. Paliwam ni Ginaw. Mga no, agpaspasimple lang. Mga no, aramatan na lang. Ti pa naging sisingpit na. Tapno, makaluban ti rinukar nga ramid na. Apay manong. Anya nga aramid na. Tisigod nga ramid na. Huldaper. Uno, agtatakaw. Manong dakkel ti panagtalikok kan ni Gino. Amo ka di nan sumlian ti sigod nga aramid na. Tigunem Ang di mo lamaw. No niya talaga diskarte na mait. Kita ni kumpare na apada ng mga ex-convict Naging sisingpilay di damaw. Ita sinubyan naman ang tisigod nga ramid na. Mano? Iso apaliwam da Ginaw. Sa payawanan ti asawam. Kasanaw, nulukon na ka. Awan ti mangisakit kan ka. Tanatay mo ti asawa maun. Ay namare, naimbag ka pa Nagtali na ti kinasingpet ni Pari Gino. Anggam nilakay ko. Awanan. Nagsubliman ang tisigod nga aramid na. Wen ka no nga rod, Mari. Naistorya ti asawak da ita. Ay na po, ag problema akman nga rudan amare. Kanayo na nabartik ti asawak. Sapay sa bali ti bartik na. Humamon iti apa. Ay kat di mo sardengan abagbagaan, Mari. Anawan, Mare. Kastamot kit di ater aramida. Naimpagpay nila kay mo. Tanagbalbaliwan na namin pinsan. Kaasi ti apo. Nagbalbali umatan. Sapay kumaa. Tagtultulo yan ti pa nagsingsingput na. Dino, lakay. Awan bagas tayon. Ay kat agdiskarte ka mata. Siyaklamin na Dahil tati madi kada kayo babae. Kada kami latan alalaki tinamnamain nyo ang mga ipaay iti amin akasapulan ti balay. Makitinulong kayo mata. Anya? Ay na, talaga nagsubliman at tisikot nga ugali ti asawak. Adakan, Gino, lakay. Huwag bakit. At ito'y tinapasada kitang daw. Mangibati ka mo tita allowance mo, Saanin? Gatangam amin nakasapulan tayo diti balay bakit. Pasensya kan lakay. Hindi kan matulungan ng trabaho tani masikugak mo dun. Tsaka't ngagtrabaho ka, tamabanog ka. Ang mga numapigtaran di sigog mo. Ay na, agyaman na ka talaga iti Diyos. Tas ikatiintad na katakunay-nay ko iti biyag. Nakasingsingput kan lakay. Kastamat kan ka bakit? Nakasingsingpat ka nga asawa. Yes! Nangabakak manan. Ako kusik man ang tinaba ko na. Ep! Dinaw! Di kagsaw na. Pwede ko namjak masipsiputan ti araramidam. Isublim ti taya. Magpasaw. Sana, inabak ko nga rodan. Isublim da ita kunak. Manjak, inabak ko nga rodan. Sa urka talaga. Anay ko, apay nga agdanog ka nga Imukaw! Anay, kutsilyo. Tayo iti pang balas ko kun kaalakay. Pakawanan da ko, mamadam. Di da ko may pabalaod pa nga siyaw. Masapul nga ikarom tinagbasulang dito. Kasjay lakalaka na ti panang pukaw mo iti kabsat ko! Pakawanan dak, madam. Pagbabawiak na dyan nga naramid ko. Basta ikarom tinagbasulam! Dino, abay anaaramid mo ti kastuhi. Nailaw, anak, bakit? Nagbalbaliw ka lang arudan. Ngam no apay ngamin na sinublihan man ang tisigot nga aramid mo. Anya ngay, mabalod ka manan. Diyak kaya't di pagbalodan, tina. Diyak kaya't di mabalod. Ano sama? Ikarom tinagpasulam. Nakautang ka itibiyag, ti pada matao. Iso abayadam da ito'y iti pagbaludan. Bakit? Binagbagaan ka idin, ngam di ka din nagkanyag.
Tsak ninamnama mapatay ko ni Tata Goryo. Awanan ti maramidan ta. Indarom na kan. Iso nga ikarom tinagbasulam. Ilakok aminin na alogan ko. Tapumanaw ako dito'y Pilipinas. Alain da kong dagiti anak ko ijay abroad. Kadijayan ti pagnaida. Madam, Kat no kayat mo. Gatangamon. Ti iman manehong achip. ma'am, awan ti pagbayad ko. Saan ko matagulpi na singirin? Uray hulugam iti binulan. Agpaiso, madam. Wen, itid munton iti katalag ko ti pagbayad mo. Ta iso, ti pangitalkak iti balay ang mapanawak diri Pilipinas. Sige, madam. Kayat ko. Katagyaman ako unay. Talaga na yat unay ti Diyos lakay. Wan mi na bakit? Dagituin ti bunga ti kinaimbagan mo mula ta. Iso adi tagliway nga agyaman iti Diyos. Kadagiti kinaimbag nga ipapaay na kada tayo. Wan bakit? Kat itultuloy talat ti agaramin itinasayaat. Agyaman ang tasim marungkar ka dito'y pagbaludan, pare Gino. Kumusta ka mo pare? Kastoy, kanayon nga agladingit. Pasarag sangit ha, no malagip ko ti pamilyak. Agkararag ka. Kumpat ka iti na Marso. Tayo so tinumero uno ang makatulong ka pare. Uwan Gino, kasta tiraramida kitan. No apay matgamin na naramid ko ti kastay. Apalam ka. Ngamin, nawaya ka lang arudet. Naragsak ka pa eh. Takadwa makanayon ti sibubo ka la pamilya. Apalam ka pare. Di ka mapukawan iti namnama. At ang tupay gundaway mo. Kanadlaman ang gundaway mo agbalbaliw. Kat na may kankamanan iti gundaway, amakarwar iti pagbaludan. Ipamay samton kag balbaliw. Pare Dino. No nagbasol ka kat na ikan kay ti gundaway amang ilintag iti nagbasulam. Ipasnak mo ti agbalbaliw kat di mon sublian ti sigod nga aramid mo. Bueno gagayem, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y darama tayo, biyag. Ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agyaman kami. Biyag. Di tao. Naimbag ngal daw, kada tayo amin. Itagon daway, sagutan da kayo iti sabalimanan, apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, di tao. Rabiin, gumawan pa ilaan di apo ko yung tatang. Ay, yun na hindi yung obing. Kanay nakas titararamidin na. Apay, di na nga tama panunot ay ati pa nagdandanag tayo akabalay na. Ay, awan-awag na. Awan nga ro tatang. Diyak makontak ti cellphone na. Kunay kit din tayo yung obing. Ay. Tang, iso siguro nday ta. Mabit lang ang lukatak ti ri daw. Naimbag Rabiyo, nana. Intulod ko ni Julie, tanabartag. Di nakabalan ti bagina. Ay na anak ko. Nabartag ka madan. Ala, umay ka matan anak ko.
Sige. Padangsan niyo tiago nga pumanawak. Nasakit ti ulo. Ay, unay lakit din ti anak ko, aya. Jimson, Barok, nagyaman akman din, ha? Awan na nyaman na nana. Saan mi kumapalubusan nga gawid? Ang magpilit man. Iso ngayon tulad ko. Ay na, agyaman na ka talaga. Nataktak ka pa yun. Okay lang, nana ining. Awan problema. O sige, patuluyak nga ro doon, nana. Sige, Barok. Agyaman akmanen, wan. Panghasim, Julie. Isardan mo ti kasta kararamidem. Maasi ka kumamot ijay nam. Ken siyak met nga apong mo. Di mo lang mo no kasano ti panagdandanag mi. No kas diya marabyan ka sumangpet. No sumangpet kakit na barbartek ka. Hehe, bimbalbalasangan ka kasta. Di kay ka di madanagan. Tawan to ti dako sa mapasamak kanya. Ay, di mo maibaga ti kasta. Takanayon ka ba't nagbartek? Among kadya delikado ti kasta kararamidem. Agbartek ka, sa marabyan ka sumangpet. Amo ka sa lakniban ti bagik. Tanag yun ay. Agadal ka kitdi. Ituloy mo ti panagadal mo. Masadutak nga rod. Sana sumrek ti adal kanya kapong. War tayo man kitdi. Di mo't nalayon ti pensyon nyo. Wan! Ngamsaan ka nga ikanta pagbartek mo tumot laeng. Saan na pong? Igatang ko iti tsinelas ko. Nadadailon ti tsinelas ko. O kitahan nyo Ha? Apay apong. Di kay kadimasyan kanyak. Awan kwarta ni nanang. Isuada kayon at ipagdawata. Alamot din apong. Sige. Nagto'y ti sa kagasot. Yung kagumatangan iti tsinelas mo. Anyamot din apong. Sang gasot laang. San ngumdas da ito'y. Agbalor iti 500 ti gatgatang katsinelas ko. Anya, ay, nagnginan. Alan apong. Nayunan yun Grace, mabalin na sardangan yun. Di ba nagbarbar tagyo di gayim mo, ha? Ure kayat kun asardangan ti arak manong. Ngam ni Julie ti mangisungsungsong kanyak. Iso ti kanayon ang mga awis kanyak. O di agkit-kit ka. Agpasugnod mo't nga rod no jakpat kan manong. Gumura ti gayem ko. Bayam agumura. Basta jak kaya nga ginom kayo diti balay. Nawatan. Wan manong. Sana gapot agul uli makatlatag. Ket yat adayo mo ti kastangar aramidan nyo. Agayab pa iti barkadam dito'y balay. Kalpasan na, agiinom kayo. Amom agpalpaliwak lang. Sorry manong. Kaya na, wan gayam. Ada ka din nobyo ni Julie, agayam mo. Ha? Adda idingam nag-breakdown. Kasta? Ape adamdamagam manong. Crush mo niya. Saan? Tilay pagbagam. Nadamag ko lang. Ading. Mabalin nga lang ti cellphone number na. Ha? O sige, mabait lang ang manong. Kunaktupay kat. Kursonada na ka ni manong po, Julie. Mabain la ang mga klon kanya. Umay ka no sumarong ka rin balay. Intun malong, Grace. Kat, adakan ka pasangbayan mo no saan. Amangan no mabain ka la kanyak takapsat ko. Ngam adaamin kan ka desisyon. Friend, tsak kayo tiyag balin na plastikin ka. Ngam, saan ko type ni manong mo? Ha? Kita ang matigap titawan mi 18 ko laang. Din to ni manong mo kat 30 plus nan. Nakaya na maidilig ka niya. Naimbag nga orasyon, nana. Mabalin na sarong kara ni Julie. Ay na, pasensya ka na, Jimson. Sana nagawi jay anak ko iti duang altaw. Anya? Sa dino tinapanan na, nana? Ay, simurot ka dagiti barkada na. Anya? Madanagan ak nga ruden barok.
Di man lag-text when umawag no kumustan iti ayan na. Nana, Ay na, baliwam tula ang ganti umay barok. Ay ko, niya, pasensya kan sige nana. Agyaman ka. Sigurado ka kadi itirik na, Manong. Amumot no kasano ti kinabulakbul di gayam ko. Nabisyo pa'y. Sana to bang kanyak dahi tatik ko. Basta tiyan mo, kahit agayata ka ni Julie. Egat no kaya tanak. Ikalay sa kadagos. Kasano no saan nakakayat, Manong? Ano basta man bilang, awan mabalin ko. Basta naibagak tirik na. Awatek, no nyaman tikasat ko, ading ko. Numaminsan tatang. Kasla kay kayat ko pa'y kitin makiasawan ni Julie. Anya? Ay, nagubingan pa lang ni Julie. Ano siya klamay sa pangayawan mo laang dengdenggen na. Nasaysaya at numakiasawan tata. Bareng agtal na. Ha? Masiguradong nga rod, aday ti solusyon ti amin. Saan nga ta nakarkaro problema? Kung makatumpong iti barumbado a lalaki. Ay kapilyin na ati pakiasawaan na. Ni Benson. Kayat ko dayjay para ken kwa na tatang. Nanakam a lalaki. Ada natalgad a trabaho na. Ken ambok adin to agbabawi. No iso ti pakiasawaan na. Ay, unay mat nga ni nandyanak mo. Manipod na'y barkada. Awanan! Timbang sito nagsasao. Wen nga ro tatang. Ay na. Sana ka makaturturog amang pampanunot ken kwa na. No kasano ti aramid. Hindi ka nagpampanunot. Tama nga nagsakit ka. Nagkararag kalat anak ko. Ikararag ta. Asa pa'y lako matakuldingan ti Diyos ti puso. Ken panunot na. At maamiris na dagiti bidot na. Antay pa Julie. Isat mo ba ya? Manjakon, Carlo. Maulula na kuan. Alagi din. Pasit lang. Ibusan tayo yan eh. Ate. Maudin tayo. Okay. Okay. Kasta Aday ka. Okay. Agawid ako. Inton bigatan. Itulot kanton. Carlo, amangan no, mailawan tamanan. Anya ko ma. Awan dagas na. Balasang ka. Baru aklat. Wen nga, saan tamat nga kaya na yan? Apay nga aramidan tati kasto eh. Ulitek. Awan dagas na. Tabaruak. Balasang kanat. Kasano nagbunga ti pan nakailawan ta? Nagbunga di. Biyagan ta. Anya? Kasta lang? Di na ikasar, Carlo? Isat mo kiti. Isat mo pa Talaga positive ti resulta ti pregnancy test ko. Kasano da ito yan? Madya talaga tiripnak. Pagiso, ni Carlo to yung mauawag. Hello, Carlo? Julie. Makita na. Kailipan. Nasaya ate mawag ka. O sige, makisinara ka ken ka. Tadanas ka na maamuam. Anya na. Masikuga, Carlo. Anya? Ay, sige. Adapay kayo maramida. Bye. Carlo? Hello? Hello? Apay nga ta. Nagdardaras mo tanang idap iti cellphone na. Talaga sana na nagparparik na ni Carlo. Intarayan na ko ni dinamuan na masikuga.
Sano na ito yan? Hindi dyan kaya tamamuan na nanang. Na sigurado ang magungtan ka. Julie, ada sa nga ilig. Rumwar ka dita sa led mo. Sino nanang? Ni Jimson. Ala, rumwar ka, takasaritam ti sa nga ilig. Uy, nanang. Umayan. Ang bukod ti aramidag. Na, Julie. Anya ti kaya ta sa wenda ito'y? Apay nga agbakbakwar ka? Masikugak, nanang. Anya? Sino ti ama ti sikog mo? Awan. Awan ti amana. Taintarayan na kun. Anya? Makitam ti kasta nga aramid mo? Daitan ti bunga ti kinasukir mo? Uray taadamot mga langon iti sikog ko. Ha? Anya ti kayat mo asawen? Pakasaranak ni Jimson. Iso ti tumakder nga ama ti sikog ko. Anya? Imbagam ama sikog ka? Amuna ti kasasaad mo? Saan? Apay ko mga ibagak ngay. Maupayin no maamuan na masikugak. Anya? Nukas tangarod. Di ka makiasawa ken kuana nukas tamot laen. Sana da kayo ti makiasawa, nanang. Siak! Siak! Naawatan nyo! Uwin ngam, panangluko ti kasta nga aramidam. Arig na luklukwam ni Jimson. Basta, makidin na akon kini Jimson, nanang. Jimson barong. Aday bagakken kawan. Kat numaamuan da ito Adaken ka no kayat mo pailaeng ti anak ko. Wenno saan? Anya day tanana? Jimson barong. Masikog ti anak ko. Anya? Intarayan ti nakasikog ken kuana. Kasta ka di? Itatana ang muhamon ti kasasaan ti anak ko. Amog maupay ka, Jimson. Hanggang maawatan ka. Diyak kaya talukwen na ka ti anak ko. Iso nga ibagbagakon ti akpaiso. Masikog ti anak ko. Iso nga dapay kundaway mo nga agbabawi. Sumapol ka lang nga niti sabali nga sawaang baro. Ay-ayatak ni Julie, nana. Maawat ko ti kasasad na. Nakasagana ka mga kasarkan ka, Julie. Agyaman na. Ngam, uray no saan tapay lang agkasar, Jimson. Apay mat? Basta, sa anak pa ready. Ngam di ka matanagan. Tamaki din na akin ka. Kat, ibagak tulat akin ka. No nakasagana ako na makikalay sa akin ka. Nakarubot ka, mat. Papanamba ka. Bantayan pa lang ti anak ko. Ada atendara kapasken. Julie, sansa naman ang tirumwar dito balay. Hay! Awan bibiyang mo! Di uray sa anak nga agaw awit. Mabalin mo takta. Panya? Laglagi pam. Napilitan na klaeng anak din na ken ka, Jimson. Awan panagayat ko ken ka. Iso nga, anusan na ka? Taanusan ka mo't? Agin inanos ta na. Nagsakit mo tantikas ta pa nagsasaw. Pasensya kan. Ngam ibagbagak klaeng tipudno amarikrik na. Ken, no saan na ka makaawit, ipanmunton ti anak ko ije balay dananang. I love you, Julie. No kasta,
Kaya't naklata, nga oray nakiasawa ko ni sa bali, Carlo. Buwan, kahit kalata. Apay kiti na saan? Ramanam dayto eh. Ah? Carlo, arak kan sigarilyo lang ang tibisyo. Diyak may napadas tinagsyabu. Isungaro ta padasam ita. Ala na, mayat dayto eh. Numapadas mo, sigurado sapulin to. Carlo? Ito. Padasam kitin. Ala na. Sige, Carlo. Mayat, sana ya? Uwen nga, paiso. Oh, ato iti bingay mo, Julie. Bingay mo iti panaglaklakom, iti maiparit at droga. Wow! Nagadwa kwarta. Ado tinaglak, ma'am. Isung ado ti bingay mo. Limayin ka naglako, ah. Siyempre. Kaya't ko ti maadaan iti ado a kwarta. Iso alalay nga tikla ko. Indon bigat. Adda manen sabta matawan. Ado manen ti simbang pat-ala ko tayo. Milyonis manen. Ti kwarta no kaskasano. Rito, Toy! Awan ang tignay kidakas. Ingat tayo na giti mayo. Alis kami! Ha! Diyos kay! Daging pulis! Kasano da ito yan? Tintaray. Santa na makalibas pa eh. Matiliwtan! Nanang! Jameson! Tulungan tayo. Diyak kaya ti mabalod. Tulungan dak ko ma. Ay, apo, namin anaw abinagbagaan ka, dako. Saan laeng asyak tinangbagbagaan ka? Ado kami, ngam awan timpang pangag mo! Nakakasimot ti anak ko, nanay. Saan ko na mataripato ti panagdagkal na? Aganos ka, Julie. Takas ti pinilim abiyag. Kunadang araw din. Life is a matter of choice. Sinayang mo ti pamatag na impay ko kan ka. Saan lasi ka? Agraman anak mo. Inpatag ko kaspudpud ng anak. Inaramid ko ti amin nakabalak. Tapno mapagpaliw ka. Hanggang saan ka nagbaliw? Isong aganos ka. Takas ti pinili magasat mo. Ket agsi na tamatan. Anya, Jameson, ang bababawi hakitan. Agawanan na kuman. Kandi na kumasinaan. Ladingitak, agam na po kaunti panagahat ko kan ka. Total, imparupa mo't kanyak ti kaawan patag ko kan ka. Anapilitan kala anak idin na kanyak idi, sana ya. Iso alipatan kamitan. Awan maramidak no din akot kayat. Jakmat mabaling ngay pilit ti bagikit ka. Basta, di ko mangarot bye-bye anti anak ko. Wen, di ka madanagan. Taripatun mi ti anak mo. Kat ikakararak ko iti Diyos anak ko. Asapay ko ma. Tadin tutumulan ti anak mo kan ka. Nakapsuta ko na. Gapoy agtutuma asakit ko, Jameson. Maligatan na ka magkasikaso iti apo ko. Kasanungatan. Sa pagtrabaho kiti sa bali lugar na. Kasta aya. Ay naapo, awang mga minunday di tata, nakatulong ako ba? Marikata na, barok. Numaitalakyo ti anak ni Julie kanyak. Isurot ko iti papanak. Tasak ti mang taripatokan ko na. Ha? Napatagan kanyak ti anak ni Julie. Ipatag kong kasputpud ng anak ko.
Iso asahan na sabsabali kanyak, nanang. Jimson, agyaman nagtabi masyar ka dito yung pagbanudan. Wen, kaduwak ti anak mo. Boy, mag-bless ka ni Mamim. Boy, anak ko, dakil kan. Da kayo kano tipod no amamik kunan ni dadik. Wen anak ko. Ay na, dakil kan. Kailaw ka una yan. Nakapsot ang tinang. Isungay ti puder ko tayan ni Boy. Agyaman ak Jimson. Tadi mo binaybayan ti anak ko. Wan gayan. Ipakadak ti panangikuyog ko kini Boy iti lugar ti asawa. Taejayan ti pagnaadan mi. Asawa. No kasta. Nangasawa ka. Wan, di ka matanagan. Nasing pati asawa ka ni Boy. Impatag na iti kastaunay. Imbilang na kaspudpud ng anak na. Sorry, Boy, anak. No nagsingsing patak ko maiti. Saan ka maisina kanya? Pagbabayak dagiti ngay nararami ko, hindi ka labas. Di ka madanagan. Tanasaya ti kasasaad ti anak mo iti puder mi da sawak. Saan may abaybayan? Ay sige, patuloyin min. Boy anak, agpakadakan ka ni Mamim. Mapan kami pa'y, mami. Arakupan ka man pa'y, anak ko. Mami. Patpatgan ka unay. Agsingsingpat ka kuma, anak ko. Kat dinakto ko maliplipatan na ina. Adak lang dito'y amang ipatpadakan ka, anak ko. No ammom tinasaya at kansaan, ammom aliklikan dagiti dakas nga aramid, amang iturungkan ka iti mabalin, apakay sagmakam. Bueno gagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y darama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agyaman kami. Biyag, ti tao. Naimbag nga orasyo papagayam. Itagundaway, sagutan da kayo iti sabali manan, apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Nagpintas day ta babae, pare dyan. Naidumduman ti kinapintas na. Kaanakan day ta ni Nana Loring. Kakin kuko iti day ti apakanan. Ito lang amin na makita day ta babae. Napunaw, kaya nag-aamot ti rupa na. Hoy, pare Apollo, di mo ko na nakursunadam day ta babae. Kursunada ka talaga, pare dyan. Damo pa ilapan nakakita kan ko na makarik na ako ni Taya. Ay, sinalbag ka, met. Adala nga ro din ni Risa ang asawan. Anya ko man o da asawak. Naglaw na nga iso tikit kita nita, pare Apollo. Kubit-kitan ka na ta. Kasarita kinton madamdama, pare dyan. Makiam-amuakin ko na. Balo ka gaya may tinatay, Myra. Saan nga may namadlaw nga ada asawam? Ada anak pa yun iti may isa nga anak.
Apollo. Oh, kasta ka di. Kunak no agtawan ka la iti 20 agpangato. Nagubing nga mintilangan. Managrabak kagayam, Apollo. Sana ka mangrabrabak, Mayra. Talaga nagubing tilangan. Saan ka nga grupo-grupa amisis? Agyamanak. Mabalin ka ding awisan ka rumbuarin na madamdama. Ah? Sa dino ti papananta? Intag pa siya riti parke. Ano saan, intag buya iti sine. Sige. Sika ti makaam mo, Apollo. Ano kas nga ron sukunon ka dya pakanan kalpasan ti trabaho ka dya construction site. Mayra. Among ka dito aramidan pare Apollo. Agbasbasol ka lang ka ni Risa nga asawam. Tanag mo na ya pare dyan. Dito maamuan ni Risa ti raramida. Lukluk lang ti asawam no kasta pare. Kursunada kami na talaga ni Mayra pare. Sana bale, tadayo mo tiyan ti asawak. Di nanto ammo tayo ti raramida. Anya? Basta datalang ti makamu ti dayto ya. Awanan ti sabali pay. Nagawid ni Apollo nga asawa, Risa. Ay, saan mo tantang? Apay ka di? Kunak ano nagawid. Nakita ngamin iti agsapan ni Jan ang nagawid dito lugar tayaw. Ah? Kasta ka di, tatang? Ne, apay ngay, asaan damot ang nagkuyod at simangpit ka ni Apollo? Mas dawa ka. Isu nga ron adamdamaga kan kano nagawid ni Apollo. Namnamaakmet nga ita nga aldaw ti panagawid na tatang. Muna mo't gaya mo na simangpit ni Jan. Talabit aso marunon to ang agawid. Sanda nagkuyog ko ni Jan. Ay, nalabit akas tatang. Ay, ingka mang kasarita ni Jan. Tapno maamwam. No apay asaan daan nagkuyog ang nagaway. Apay asaan kayo ang nagkuyog ka ni Apollo, Jan? Ha? Ay, kwa. Saan pa ila makawid ni pare Apollo? Ado pa nga minti trabaho na dyan construction site. Kasta ka di? Ay, hindi ka madanagan. Apaman amalpas dyan raramidan da. Agawid damot ladagos. Madanagan lang amin. Kaputa di namot sungsung batan ti awag ko kankwana. Kwa, awan ti rin ba nga pagdanagan, Risa? Agawid tumot lang ni pare Apollo. Iso di kag dandanag. Mamati ka kumaparuak pa'y. Awan ti rin ba nga pagdanagan? Apollo. Napudno ti panagayat ko kan kamera. Nga uray adan may isa nga anak ko. Ay ayatan naglata. Wan. Apollo. Pangasim mo na. Sungbatam ti ayat ko. Sige. Sungbata kun ti ayat mo, Apollo. Yes! Agyaman na ka, Mayra. Di kagdanag. Si kanto lang ti babaeng ayatan.